bana ba lona ka ko ke gone be re nyame a reng ko batswaneng re bolele batswana gore ba ge tshwareng a rwale dithako re go bona gore re godisa bana jang re tsaya karolo jang mo kgodisong ya bana ba latlhegetsweng ke tlhokomelo ya batsadi either as a result of abuse, neglect, abandonment and child trafficking as well. Okay. SOS ke a itse nna ke tswa go motseng wa Setloko go Tlokweng ntse jalo ke nnile lesego la go tsena ko sekolong se se botlana se se bidiwa Mafitla Kgosi e le leina la mophato wa bogologolo ga kere sekolo se sa Mafitla Kgosi le dikago kana ko SOS e leng teng it's a few hundred meters a go kgakala mme ke bona ke tsena le bana ba ba tsenang ba ba golelang gone ko Source Children's Village bangwe ba bona mo nakong ya gompieno ke di-pilot ba fofisa di-flame chief bangwe ke di-doctora ke dingaka bangwe ke di-agente bangwe ke ma-teachere bangwe ba bone ke mapodisi e ne e le kgwediso e ntseng jalo yaanong ga e le gore mo nakong eo gongwe dilone di sentse di le boreledi mme mo nakong ya gompieno go na dikgwetlho go ya go ama jang kgwediso ya bana ga le ka seke la kgona go na le ditsompelo tse di lekaneng re se bua boammaaruri mo nakong eo dilone di le boreledi go ne go le mothogo ka gore ne re thuswa thata ke bona ba bana ba re thusa ko mahatsheng go tswa ko ofisekgolong ya rona mme ga re bate gore seemo se se wele ko tlase ke ka mo re yang ko batswaneng le baagedi bothe ba botswana re a re bateng go tsweledisa gore re neele bana ba seriti se ba se tlhokang mo setšhabeng sepe se o ka se re neelang kgotsa sepe se o ka se abela lekgotla le la SOS Children's Villages le ka re kgontsha gore re neele ngwana yo toro e a e eletsang bana ba bothe jaaka ba le 310 le 1500 mongwe le mongwe wa bona o na le toro mme go mo go rona gore re mo thuse go bona gore toro eo wa e hithelela ka mananeo othe a re ba a neelang le ba tsaya karolo bothe ba ba re thusang gore re kgone gore re mo hithise gone go so ke gona ga re leng teng gona gore ga re bate gore re digele ko tase se re dumo se re ntseng re se direla bana ba boikarabelo jo re ntse re ba boneela mo setšhabeng re bata gore le a ntswa dithuso tse di tswang ko nte di emisiwa mme re tswelele ka gore batswana ba teng ba ntse ba re belegele bone re tswelele re lwantshetse gore re ye go thusa bana ba tswelele tenne batho ba ba na le boikarabelo mo setšhabeng ga ke sa fose mo dingwageng tsa maloba mohumagadi wa pele wa tautona wa pele wa ntlha tota wa lehatshe la Botswana Lady Ruth Kgang nka tloga re na itsetse SOS le bana ba gagwe ebile go na le dithuso tse di bonanang tsa dintshang a ke tsora ke boammaaruri go ntse jalo mo nakong ya gompieno go na le ketapele nngwe marara mangwe bao ba ba kgonang ba ba itsege mo setšhabeng ba o ka reng ko ntleng ga setšhaba ya ka re le bantsiana ba o ka reng ya mme o ke mokhanselara o ke mo bishop wa kereke o ke rakgwebo ke mohumi wa dinaledi o ke tautona o itlhophetse SOS gore ba tsweledise letsema la go thusa bana ka ditsompelo a gona le mongwe hela kana bangwe mo nakong ya gompieno ba ba dirang jalo re mo thulaganyong ya gore re heleditse ditsamaiso tsa rona tsa go nna le our patron mo SOS Children's Villages Botswana mme ke tabo ke sa bui boammaaruri ga nka thoka go bua gore jaaka re le ko Tlokweng re le ko Francistown re le ko Serowe ga re tsaya sekai mo Tlokweng re na le boeteledipele ja motse wa Tlokweng kgotsa ja kgaolo ya Tlokweng ba e leng gore ke ba tsaya karolo ba batona ga o ya ko kgosing ya Tlokweng kgotsikgolo ya Tlokweng o sologela gore o tla bona phetolo kgotsa o tla bona thuso ga o ya ko molaoding wa Tlokweng o ya ko mo palamenteng wa Tlokweng o itse gore o tla bona thuso ga o ya ko Francistown equally the same this is what would apply so re na le thotloetso e tona mo baeteleding pele ba dikgaolo tse re leng mo go tsone se ke ngwa dilo tse di re nametsang pelo di ra dire mme ga e le gore batho ba ba teng kgotsa ba tsaya karolo ba ba teng go raya gore le batswana ba ka re atumela hela thata go bona gore rothe yanong re tsenya karolo mme hela gone we are finalizing the recruitment of our national patron for SOS Children's Villages. Okay. Ha ke itse gongwe ke pata po ka le phagole ke bua nnete mme ke ntse ke tlhabega ka maaka ke sa e heleletsa kere mme nka re ka tebo a matlhwame go nnile le ditsompelo tse dintsi tse re di tlhatlhaganyang mo moleng wa seporo metsela e bapile le one seporo hela go simolola ko borwa go tlhabatsatsi go ya ko bokoni
ya ka re bona SOS le mo tlokweng a bapile le seporo a bapile le toropokgolo ga borone a le ka ga botlhaba SOS ko kgaolong ya legare ya Sorowe mme le gona ga go kgaka jana le seporo e ntse ke mo line e nngwe hela go itla ko Francistown ko Bokone e ntse le gona ko seporo se le tsamayang teng re na le dikgaolo tse di tshwana le bo Northwest ko Bokavango re na le dikgaolo tse di tshwana le bo Tsabong tse di tshwana le bo Gantsi kgala ga di o ha ga rotle le dira jang go bona gore SOS e se kganya gompieno hela go mo the last 39 years go bona gore mme gongwe le na le lapa lengwe ka kwa le leng gore le tsa mo yona bophiri ba tsatsi jwa lehatsela Botswana ha go ne go simolwa le kgotale pele ha go agiwa magae a rona kana agile go agile Tlokwe-Mpile go bo go agiwa Francistown go bo go agiwa Serowe go dirwa mo go teng units assessment gore e nne yona informang gore mme re thoka gore re tsenelle ha kae mme ko behelong jale tse go bo go hela go diretsetswa gore go agiwa malapa ana mararo mme se nka se netehatsang ga go tsa ka supa ke gore gompieno ka re bua bontsi ja bana ba mo thokomelong ya rona mo Tlokweng kana ko Francistown kana ko Serowe majority of these participants ke ba tswang ko Northwest also majority of bana ba re ba thokomelang ke ba tswang mo Kwening district mme ha re leng teng mo nakong ya gompieno because we are de-institutionalizing ga re na maikaelelo a perele SOS Children's Villages gore re tswelle re nna le magae a leng teng ko na re tabo re tswella re ntse re thokomela bana ba mogone se re batang go se dira ke gore ga ra phua gae se re batang go se dira ke gore re godisetse bana ko re ngwana ga a tshwanna gore so santha a tswe mo legae la go la tholego a ye ko SOS gore a ye ko SOS should be the last resort hela ka Children's Act mme se re batang gore re se dira thata ke gore re rurigaletse gore ga go padile re be re tswella re na le mo go teng ke community integrated parenting ko e leng gore re godisa ka thulaganyo ya rena e re tabo re dira le puso ya Botswana le makgotla a mangwe hela ka gompieno bo Childline ba le teng ba thusa go godisetsa bana ko Bokweneng this is what we want to do ga re batle gore bana ba tswe mo malapeng a bona a tholego bo ba ya ko SOS go re ngwana le ko Takatokwane ko ra molapisi yes mme le lapa le leng gore le bapile le kgotla le bapile le marekisetso ke gore le mo motseng mme le sa agelelwa go tenya ha ke gona ha re ba itlhelang teng mme ibile le ba billboard ya lona kana le tsholo lona gore bana ba gone ha le batle go dira le batla gore ba tsene mo motseng o pebile se ka le moga gore ngwana yo ke o tswang ko SOS ka bana ba bote ke ba rona le baka le golo ile leng le baka ile gore re itemogetse gore go na le stigma that aligns kgethololo e le gore e amana le dithulaganyo tsenetse mme bana bangwe bo ba itse ba phuthologe kgotsa ba amogele seemo sa gore ke hitile mo dikgwetong tse di bothokotse mme ke setse ke bitso go te ke ngwana SOS ga ena bana ba ke ba rona rothele se setšhaba sa Botswana re tshwana ke gore ba amogele re ba godise ka mokgwa o siameng re se ka ra ba se bata kgotsa le tshola gore ngwana wa SOS ke bana ba rona rotlhe ka ngwaga wa 2028 3 more years to come la re le batla be le ikemetse le sa kopope gore ga temphampa wa lapisa motho gona ke sa gagwe le khona gore le iterela letseno le nne le ditsompelo tsa lona lo ira yang gore le khone maitlamo tota jaaka ke setse ke boletse re setse re boletse ke bana ba re etelang pele ba bantse ba re eteletse pele ba SOS International gore lona Botswana re le tshwantshantse le mahatsha a mangwe itshwela lona e botoka thata e kgodisetseng bana ba lona ka ko mme kana ke bua ka bana ba e leng gore ba tswa go dingwageng tse re ntseng re ba thusatse gape se ke batlang gore ke se tlhalosa ga re thuse bana ba Botswana hela re ntse re na le bana ba tswang ko Tanzania bana ba tswang ko Nigeria Zimbabwe Kenya South Africa bana ba ba teng mo magaeng a rona jaaka ke boletse yaanong a re tshware yono Nigeria Tanzania South Africa Zimbabwe Kenya ba gorogile yang ko magaeng a lona ka gore Nigeria ga mostly able issues of possible trafficking and smuggling or unaccompanied minors me ke beja ba eleng gore gongwe bana le bangwe ba ne ba sa tshwana ba go ile bana ba ba tsutseng ngwana o gona go tswa Nigeria go ntse jang ba goroga mo Botswana a ro tlile ya jaaka ke bolela ba ba bitsa re ke unaccompanied minors go tsa bana le batho ba ile gore ga ba letello gore ba ka bo ba na le bona ba ba thupile yalo go ntse jalo okay mme ba teng la ba tlhoko ba teng ya no Children's Act ya re ngwana as long as bele below 18 ra ba thusa so ke yone thulaganyo re dirang gore e dire ka 2028 ha dithuso di emisiwa go thelele re be re kgona go tswella re ntse re thusa bana ba
ka tsone dithuso tse re tabo re di tsaya kgotsa re di neelwa ke batswana. A re bue dipalo tsa bana ba le nang le bone ba le mo magaeng a SOS kgotsa a leng a SOS mme le dijarata le malapa a le mo metseng palo yotlhe le mo nakong ya gompieno le bile palo e kae? Francistown re na le 9 ga ba mo Francistown hela ke ba re reng ke ba SOS Children's Village Francistown ko re tabo re ba ise ko Bochadibe bo Borolong bo Shashemoke bo Tonota bo Mathangwane. Then we have about 5 in Serowe, we have about 2 in Tlokwe ko e leng gore ba beile ko Motšhudi le ko Taung ke gone ko e leng gore a bana ba ba golele mo setšhabeng hela jaaka ngwana mongwe ba kgone go amanyalong ba kgone go tshameka hela jalo yana ba ba nna mo magaeng yanong a lona a la tswetseng a le bilana le go kwadile gore SOS Children's Village ke ra dipalo tsotlhela o di soboka bana ba ba ka tse ga tlhokomelo lona mo nakong ya gompieno ba kae? Ke ka ruhatsa gore dipalo tsa bana ba e leng gore currently ba ka tsa tlhokomela rona ba 310 le hatselote mme go na le ba re ba tlhokomelang ko malapeng a bona a Tholego ba le 1500 gore ba se ka ba helela ba irile ba tsile ko malapeng a SOS Children's gore le ka tswa le tlhokomela 1000 ma 1500 go le ka tswa le tlhokomela bana ba le almost 2000 na hatselote. Okay, a re bue madi gore ka ngwaga hela budget le kgontshang rough estimate ya gore be le kgona go tlhokomela bana ke bokae? On annual basis our budget ranges from 26 million to 27 million gore re kgone gore re tlhokomele bana ba mme go mo go leng turu thata go tlhokomela bana ba ke gone gore be re ba beile ko malapeng ale ko magaeng a la rona a Tholego ka gore o duela metsi kong at a commercial rate o duela bo motakase at a commercial rate o duela babereki o tshela dipetrolo wa ba pega ba dikolong ba reka diaparo tsa Christmas tsa mariga o ba ha psychosocial support hela jalo le batla gore boramadi bora dikgwebo ba ithaupi batswana kana o pehela yo ga utswanyana le molahatseng le go sa kgathaletse gore ona lo mang go tsa gana o mang le batla le thusa ka tselentseng mo nakong ya gompieno ke dithuso tsa mothalo he tse le di amogelang ke eng se le sa amogeleng mo nakong ya gompieno ra re SOS Children's Villages ya amogela dithuso di pehela tse di ka re thusang go kgona go godisa bana ba nngwe ya dikgang tse di botlhokwa ke gore batho ba tlhaloganya gore you can also volunteer your service or your skill gore ha ile gore moitseanape mo go tsa go sedila bana ba ikuto will greatly appreciate such service. Ha ile gore moitseanape mo go itseng gore o twintsha bana mo go tsa football o ka tahela le gone ka re ke nngwe ya ditsela tse di ka ba keepang busy ba kgona gore ba lebale diemo tse ba le mo go tsone and then equally same financial services as well re mo sebakeng sa gompieno re kopa motswana hela gore at least 100 pula ka kgwedi hela o mo abele SOS Children's Villages gore re kgona gore re reng re godise batswana ba mme ha se 100 pula hela go na le motswana mongwe I can recall they have almost 17 years ba nela SOS Children's Villages 20 pula ka kgwedi o kile a senyegela ke tiro mme a nna a ntswelela re ke tlo go nela SOS Children's Village 20 pula hela regardless of se ke le mo go sone mme re a mo amogela 20 pula teng kgwedi le kgwedi. Okay nya ke go sego letsogo le le bang re kabelo tshimologo a re tsene mo goreng le lopa dithuso le mo letsholo la go kopa dithuso mo bathong mme ga batho ba tle ba re nna re ntsha mme ga nkile boela go go rona ke sa re lona ba SOS a kere ga nkile boela go go rona le re ntse re lopa dithuso re dira mokolokotwane re dirile 20 million mme re a phatlhaladitse jana le jana e le report financial report ya ka di company tse le gore di listilwe o kgona go bona dintsha di financial statements tsa bona di sport ba ne le dipoelo ba dirile sele lona le ba SOS le mompana neng go le kae go phatlhalatsa dithuso tse le di hilweng setšhaba se itse gore nyame SOS e dirisa madi jana how do you report, how do you account le ipega mo ba ba le thusitseng gore nyame dithuso tsa lona ga di a tsena ka motlhobodike? One, we are registered by Botswana by the Register of Societies. And on annual basis we renew our membership or our subscription to that. Jano mo go ra gore ngwaga le ngwaga re ntsha dipego tsa rona tsa madi tse ene gore mang le mang yo di batang o na le tshiamelo kgotsa o na le tshono ya gore o ka dikopa kwa SOS Children's Villages re a mo dinela hela ka pelo e sosologileng. We are audited by the Botswana government, Department of Social Development. We are also audited by by our regional office or international office. Also, re be re auditwa gape externally. So we are audited gararo gore re nne re ntse re supa
our audited financial statement tse re di ntshang ngwaga le ngwaga. Okay, motho gate o tlhoka seriti tsholofelo ebile ga ya tshwanna mo tlhabisa ditlhong le gone gore thuso epe o e ga motho e se ka nna ya go latsa ya tlhogo hela ka moso ba boa gape iphitlhela le mo sebaka tsatsing le ba SOS le tlo totobatsa jang gore sepe se e leng thuso sepe se e leng ditiro tse le di dirang e nna tsa sennela ruri mme ebile le tshwaola teng le ipa sentle bontle mo maikutlong mo pelong le mo moweng wa ene o le mo thusang le ene tota yo le bileng a re nna mme ke ne ka ntsa thuso go ya pele go bona gore ga ene dio tsa nakwana go ya go pele go le mokgelenyana. Jaaka ke bua letshole la rena la go recruiter committed givers kgotsa go bata batho ba ba nang le boineelo kgotsa ba ba ka re neela lebaka le lelele le beile ko pele thata go bona gore re tota motho yo re mone yo re abelang kgotsa yo abelang bana ba mo tlhokomelong ya rona ebile re moneela sepe sa se tlhokang mo go rona segolo bogolo re mmontsha mo re ka reng ke return on investment ya sa abelang bana ba mo tlhokomelong ya rona go na le batho ba ba nang le baka ba kore ga ba bangwe ba kgona go ta go abahela mme bao ba sa lemoge gore go aba ga bone go nne le sekao se se kae kgotsa se go busitseng mo ka bonya bone mme re eterere e nne re lwena ha o sona wa aba reach out to say SOS Children's Village ke na le dingwaga ke ntse ke le ha ma 5 pula ke la neela la re ma 5 pula a berekae ba bangwe we are always confident to say ngwana yo o na tswa mo ntweng e ne sponsor ke company A the reason why it is senior magistrate ya e ka nthaya ya effort yo no o e dira o le a corporate re ka bela simologo 10 15 20 seconds molaetsa wa go a bohelo o itele ba go utlwe o ntse o itela mme ba go utlwe gore tota le tlhoaetse le batla go thusa bana ba re tle re wetse right ngwaga o tang re taba re shana ngwaga tse 40 mme jaaka ke boletse mo dingwageng tse 13 tse re ntse re le teng re ntse re thuswa thata ke ba international office mme because of Botswana having attained an upper middle income country status dithuso tse re ntse re di bona kwa mahatseng gala ba bolela gore ga ta gona madi ba sala ba re boletse ka 2023 yana ba re boletse ka 2023 ga gona ka gore re ka boela kwa go bona re ba ga se mo se change okay ke go amogela hela gore ba ga etsho mme ya no re setse re role dithako go bona gore Batswana se mo ke se sa gore a re tsweleng re thuseng go tlhokomela bana ba bana le ditoro tseo ba tang go di hitella mme man le mang hela yo eletsang gore o ka tsenya letsogo we are always open and available to reach out to them as well gore re rulaganyeng gore ba ka thusa jang bana ba gore ditoro tse ba nang le tsone tse di kgone gore di hithelelwe. Rekabelo Simologo, head of funding kana fund development and communications ka ko SOS mo lehatse la Botswana ke tankela modimo a se go hatse le borarrago ya ka le mo letsholong la go thusa bana ba ba rona. Motswana wetso e tsamaile ka tselentseng ya lo puisano ya me le Rekabelo Simologo go tswa ko Source Children's Village a re thuseng bana ba ka ele ka go le nteng go ha ile go rona le sepenyana o ka se tshela ko ntsheng a re tlogele ntshe a re ise ko baneng ba ke ba rona ka tsela e ntseng jalo mme Motswana wetso ra tswella le thulaganyo ya rona ya Botswana Tonight e tla rante re tsweletse be ke go hesetsa gore re tsena mo kganyeng e tla bo ntse le ditiragalo tse ntse di diragala ya kana re tsere bona jalo Tautona Advocate Maboko le gore le motsatsi la gompieno o na tlhantletse tota le tseno tse di harologaneng ka tselentseng ya lo re tlana re gona ya tsone mme o se ka la bala re motsatsi la gompieno ha re le ba tsa metshameko gona le gona kgonagalo ya gore re bone jalo gore